Maypi hatun napaykuita chaskirikamunchis turaykuna ñañaykuna. Chunka soqtayuq p'unchayña kashan febrero killapi kunanpas waqmanta kutiramuykuña periodikukunaq umalliq willakuyninkuta q'ipirikamuspa. Noqankani ñañaykichis panaykichis Jessica Aedo hinaqa qallarinanchispaq kay willakuykunata ñawinchasunchis. El peruano willakamun. Ministrukunaq kamachiknin, hokaq bankadakunawan rimanakuyta qallarin. Chay rimanakuykuna Perú Libre Partido nisqawan qallarin. Hamuq p'unchaykunapis hokaq partidukunawan kikillanta ruwanqaku. La República apamun. Congreso gobiernuwan denunciakunawan awkanakushanku. Fujimorista runakunas congresuta mañarikunku Kamachik Castilluta denuncianankupaq. Paykunapaq manan chaninchu Boliviapaq hatun qochaman ñanta kichayta munasqan. El comercio apamun. Mozoq kamachikuy manachanin yachaq funcionariukunata llank'anankumanta lluqsichinqa. Ministeriokunapi llapan llank'aqkuna allin yachaq runakuna kananku. Llank'ayninkumantapas allinta yachananku. Correo willakamun. Vacancia nisqanku manas golpe de estado hinachu kanman. Soqta constitucionalista runakuna hatun kamachikuykunamanta yachaqkuna ninku vacanciaqa ley ukhupi constitución ukhupis kashan. El Diario del Cusco apamun. Yachaywasikuna allin kanankuta maskashanku. Soqta semanallañan kashan waqmanta warmachakuna yachaywasikunaman kutinankupaq. Chayraykus umalliqkuna llank'ashanku allin amachasqa kutiyta atinankupaq. Perú 21 apamun. Llapan ñankuna Palacio Wasiman chayachinku. Fiscal de la Nación gobiernuta qatipayta qallarin. Manas chaninpichu policiakunata llank'anankupi wichachinku. Castilloq masinkunata Bruno Pachecuta Javier Gallardutawan qatipanqakus. Ojo apamun. Asichikuq runakunata justicia qatipananta mañarikushanku. Ricardo Mendoza llank'aqmasinwansi violación sasachakuymanta asiykunku. Chayrayku ñawpakaq ministrakuna Rosario Sacieta, Ana Jara Fiscalía huchanchananta mañarikushanku. Kunan ichaqa qara k'umpu hayt'aymanta willakuykunata yachapakusunchis. Depor apamun. Noqan yachaq kani Mbappé pukllaq huk gol nisqata ruwarun. Chaywan PSG sutiyuq equipo nisqata llallichin. Hinapin Real Madridta llallirunku. Hinallataq libero apamun. Kaypin kashani Madrid. Mbappé allintapuni qara k'umputa hayt'aspa golta ruwarun. Hinapin PSG Real Madridta llallirun. PSG esqum p'unchay marzo killapis waqmanta pukllarinqa. Kunan koyllurchay p'unchaypi turachay ñañachay kaykamayan willakuykuna aypariwanchis. Paqarinña waqmanta tupaykusunchis paqarinña noqaykupas astawan willakuykunata apariykamusaqku.